bafowethu sanibonani. Ngizengenze le video bafowethu ngifuna ukubuza ukuthi bafowethu abantu baya understand kodwa ukuthi kubuhlungu kangakanani ukushonelwa. Kubuhlungu kangakanani ukuluza umuntu omthandayo. Umuntu benithembele kuye. Niya understand kodwa lokho. Bashona apho ubuntu kubantu bani. Bashona apho yazi nginalo ngishizwe kodwa ngithe angiyibuze le. Guys, it's too soon, guys. Asalile you guys niyasiza la nisiza khona. But musani wenza content bafethu ngokufa komuntu. Seniveza izinto zakhe niyaqambukela kuningi bafethu kanti isifo nisihlonipha nini? Why ninga respect umuntu ukuze afihlwe ngezotha kudlule kuphele lo 7 days then sengaqala ke nikhulume nina nje nifuna ama likes nifuna umetha nikhokhele ngokufa komuntu asali bafethu you can post umkhalela umuntu and grieve ungaposta so many uposta ithombe zakhe ukhombisa ukumthanda asinankinga nalokho but ukuthi niveze izinto sekunama ideas over izinto zakhe engakaqhumisha inyongo bafowethu awugeke bafowethu ngeke ngabathu understandeki bafowethu lento uphapha kahle noma ngabe kuthiwa wenzani but if ukuthi you're doing into enga relate ekutheni kube izinhlelo zomncwabo uphapha lokho because la information onayo ungayisebenzisa ngoma esedlulile umuntu kweseqhumela nenyongo usungasho ukuthi hey guys kunento kanje nicabangani and then it's where lapho esigena khona ke nathi ukuthi okay fine nathi hayi singakwenza ukuthi but umuntu aqhumisha inyongo usunama ideas wamba phambili ungafuni bafethu udumo lunibhayizise luniphaphisa udumo luhle kodwa kumele uhloniphe Yeah.